Ikaze ku makuru ku buryo burambuye. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yitabiriye kuri wa gatanu umuhango wo gushyira umukono ku masezerano yemerera burundu igihugu cya Congo Kinshasa kwinjira mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Iki gihugu cyemerewe kuba umunyamuryango wa karindwi mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yateranye ku 29 z'ukwezi gushize kwa gatatu. Reka ibintu tubibaze Silvanus Karemera. Uyu muhango wo gusinya no kwinjiza burundu wabereye mu biro by'umukuru w'igihugu cya Kenya i Nairobi, aho witabiriwe n'abakuru b'ibihugu by'u Rwanda, Uganda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu muhango wo gusinya no kwinjiza burundu igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba wayobowe na Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya, ari nawe uyoboye uyu muryango muri iki gihe wabaye mu gitondo cyo kuri wa gatanu. Perezida Uhuru Kenyatta avuga ko igihugu cya Kongo ubu kibaye umunyamuryango wuzuye w'uyu muryango ndetse kikaba gisabwa kuzuza inzego zigize uyu muryango. To my brother and friend President Tshisekedi and to the people of the Democratic Republic of the Congo, ku nshuti yanjye akaba na perezida wa Kongo, Perezida Felix Tshisekedi ndetse n'abaturage ba Kongo, turabakiriye mu ntambwe yo guhuza za gasutamo no mu isoko rusange ry'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Izi nzego ebyiri nizo nkingi z'umuryango wacu kandi zikaba umusingi wubakiyeho ubufatanye bwacu bwa politiki, imibereho, ubukungu n'ishoramari ryacu. Mu minsi iri imbere abaminisitiri bacu bireba n'abatekinisiye bazihutisha ku muvuduko twifuza kwinjiza neza Kongo mu nzego zose zigize umuryango wacu. Mu ijambo yagejeje ku bitabiriye uyu muhango, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko igihe kigeze ngo abayobozi barusheho gushyira mu bikorwa ibikubiye mu mbwirwaruhame bavugira imbere y'abaturage kugira ngo uyu muryango ukorere abaturage bagize uyu muryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba. Excellencies, we have made very many speeches. Banyakubahwa, tumaze kuvuga imbwirwaruhame nyinshi muri ibi bihe bitambutse ndetse na mbere yaho. Ndibwira ko noneho dukeneye kumanuka tugashyira mu bikorwa ibikubiye mu magambo tuvuga ku baturage b'ibihugu byacu kimwe ku kindi ndetse n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba muri rusange, kandi kumwe namwe ngo tugere ku ntego zimbitse zo kwishyira hamwe kwacu. The deeper and wider integration of our communities. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi avuga ko uyu munsi igihugu cyinjiye muri uyu muryango kuri we ari ugukabya inzozi z'igihe kirekire iki gihugu cyaharaniye kuva uyu muryango washingwa, maze yizeza abagize uyu muryango ko inyungu zo kwishyira hamwe zizagera kuri bose. Ku nshuro ya mbere kandi nibwo hamuritswe ikarita y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ivuguruye irimo n'iki gihugu cya Kongo Kinshasa nk'umunyamuryango mushya. Kwinjiza iki gihugu muri uyu muryango bitumye abatuye umuryango biyongeraho miliyoni 90 kuko bavuye kuri miliyoni 177 bakagera kuri miliyoni 267. Arakoze cyane Silvanus Karemera. Muri icyo gihugu cya Kenya kandi habereye uwo muhango wo gusinya amasezerano yemerera burundu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwinjira mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Perezida Paul Kagame yanahuye na mugenzi wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni bwa mbere kuva mu bantu b'ibihugu byombi wakongera gufata indi sura n'imipaka igafungurwa. Perezida Museveni we yahise abitangaza abinyujije ku rukuta rwa Twitter, niyo bitangaje ashyiraho n'ifoto aganira na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Tuvaho muri Kenya tugaruke mu Rwanda. Abasesengura ibya politiki bavuga ko u Rwanda rwageze ku ntera yo ku rwego rwo hejuru mu bijyanye n'ubutabera, kuko hari ibyo rwakoze muri uru rwego birimo n'irangizwa ry'imanza z'inkiko gacaca. Gusa abakatiwe na gacaca basaba ko abakoze ibyaha bya jenoside bakidegembya bakwiye gufatwa kugira ngo ababuze ababo babone ubutabera. Reka ibintu tubibaze Jean Claude Mutuyeyesu. Ni ku kigo gitanga amasomo y'imyuga n'ubumenyingiro cya Gaciro mu mujyi wa Kigali. Abanyeshuri bari mu mirimo yo kwimenyereza umwuga, barimo gufashwa na Kubwimana Leonidas w'imyaka 53. Uyu ni umwe mu bahoze muri FDLR, umwe mu mitwe y'iterabwoba iba muri Kongo yakunze guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Leonidas watahutse mu mwaka wa 2018 asobanura ko atari yiteze ko yahabwa amahugurwa y'imyuga ndetse akabona akazi mu gihugu cye nyuma yo kumara imyaka hafi 20 agerageza kugihungabanyiriza umutekano. Iki agifata nk'ikimenyetso cy'ubutabera u Rwanda gushyira mu gaciro. Abaye gisifari ndangije dutsinzwe urugamba mpita njya kuba inyeshamba nyine birumvikana muri FDLR foka. Kuva ngo ubesha umuntu ngo ntabwo wagize ubwoba umaze gutaha
byaba kubeshya rwose uwo munsi tugira mutobo ariko bwarakeye tubona abantu benshi baraje noneho bakadusura tukaganira tubona abantu benshi babaye muri FDL benshi cyane batashe tubona ngabo baraje haba haje kwiga n'abanyeshuri baje kwiga imyuga nta kibazo ubwo ndibona sinza kwiga imyuga hano narangije hano mu kwa 10 ntangira akazi. Ku rundi ruhande Hitise Vincent yahamijwe ibyaha bya jenoside n'urukiko rwa Gacaca rwa Nyarugunga mu karere ka Kicukiro mu mwaka wa 2005 yarangije igifungo cy'imyaka 12 yari yarakatiwe. Kuri we ngo nta kibutabera butakoze kuko bwakurikiranye abakoze jenoside ariko bakanasaba ko abakoze iki cyaha batarafatwa bakwiye kuryozwa ibyo bakoze kugira ngo abahemukiwe bahabwe ubutabera bwuzuye. Nuko abantu bagize uruhare mu gukora ibi byaha byahikuye igihugu cyacu aho bari hose bakurikiranwa bagahanwa na wa wundi wakorewe icyaha akabona ko wandi wakimukoreye yahanwe. Ni nayo mpamvu ngubu hari abantu tuzi neza ko bakoze ibi byaha bari kwishahisha hirya muri za Buraya muri hano muri Afurika kuko biratangaje kubona umuntu niba yaracitse akagenda agahura na wa wundi yahemukiye agenda mu nzira nta kintu agize gute nta atarahanwe ntago biramubaza bikongera kumukomaga ku mutima. Iyi ngingo y'ubudasa mu kwikemura ibibazo hashingiwe ku muco nyarwanda kumvikanisha abantu hagamijwe gukumira amakimbirane n'ubundi buryo igihugu cyahisemo bwo gukemurira ibibazo. Nibyo Rucago Boniface uri mu kanama ngishwanama k'inararibonye aheraho yemeza ko u Rwanda rwageze ku rwego rushimishije mu bijyanye n'ubutabera bityo akaba nta wari ukwiye kunenga ibyagezweho kuko n'abarunenga ngo nibo barutereranye mu gihe cya jenoside. U Rwanda ruri mu nzira rugomba ahubwo rwanarengeje n'ibipimo rwagombaga kuba rurimo kuko ugenzuye zira ngingo zose mubwiye nta n'ahandi higeze haba amarorerwa nk'aya. Ibingibi u Rwanda rwakoze nta handi byakozwe. Mu by'ukuri u Rwanda abaruvuga baruvuga nabi ni barureke baruha umwanya ahubwo baze bahigira amasomo azakizisi. Abatunenga ibi byose turabikora badutereranye mbere mu gihe cyo gutegura jenoside no gukora jenoside banadutererana muri izi manza Gacaca ariko twabashije kwirwanaho. Perezida wa Repubulika Paul Kagame ashimangira ko nta ukwiye kwigisha u Rwanda ibya demokarasi n'ubutabera kuko nubwo ari ruto bwose ubutabera rufite burugira igihugu cy'igihangange kurushaho. We are a small country, but we are big on justice. Turi igihugu gito ariko ntabwo turi bato mu butabera kandi bamwe muri biriya bihugu ni ibihangange ariko ni bato mu butabera. Nta somo na rimwe baho uwo ari we wese kuko bagize uruhare muri aya mateka yatumye dutakaza abarenga miliyoni. Impamvu nyine ni uko ibyo twanyuzemo bibabaje ibyadushegeshe hano byabaturutseho kandi ni nayo mpamvu badashobora kuduha agahenge badashobora kuduha amahoro. Barashaka guhishira uruhare babigizemo bashaka guhisha guceceka kwabo mu gihe abarenga miliyoni hano mu Rwanda bari bakeneye ko babavugira bari bakeneye ko babatabara. Umukuru w'igihugu asobanura ko bitumvikana ukuntu abigisha imiyoborere myiza cyangwa uburenganzira bwa muntu aribo bahindukira bakarenganya abandi. Iyi miyoborere ikaba idakwiriye kwiganwa n'uwari we wese kuko buri gihugu gifite amahitamo yacyo y'imiyoborere. Jean-Claude Mutuyezu, i Kigali. Warakoze cyane Jean-Claude Mutuyezu. Ijambo ryose ry'umukuru w'igihugu ryashyizwe mu Kinyarwanda muri buze kurikurikira ku musozo w'aya makuru. Duhindura ingingo mu yandi makuru akomeje kuvugwa nuko kuri uyu wa gatanu abantu 32 bakomerekeye mu mpanuka ikomeye y'imodoka yabereye ahazwi nko mu Nkoto ni mu karere ka Kamonyi. Harimo n'abakomeretse ku buryo bukomeye. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabere yabwiye RBA ko impanuka yatewe n'ikamyo yavaga i Muhanga yanyuze ahantu hatemewe irimo guca ku zindi bituma igonga izindi modoka zirimo imodoka 8 zirimo 3 zitwaye abagenzi
mu buryo bwa rusange. Bose bakomeretse bahise bihutanwa kwa muganga kugira ngo ubuzima bwabo buramirwe. Ese muri aya masaha y'ijoro bihagaze bite? Niyo mpamvu tugiye kwifashisha Dr Jarib Theogene, ni umuyobozi w'ibitaro bya Remera Rukoma hariya mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Kamonyi. Dr Theogene, mwiriwe? Mwiriwe neza. Yego, tubwire, nyuma yuko aba bantu bagera 32 bakomerekeye muri impanuka bajyanywe kwa muganga naho ngaho ku bitaro bya Remera Rukoma, ubuzima bwabo buhagaze bute muri rusange? Muri rusange abantu bari bakomeretse twashoboye gufata n'abantu 32, twafatanyije na SAMI kugira ngo dushobore kwihutisha igikorwa cyo kubatabara. Muri abo 32, 4 bajyanywe i Kigali tarya Nyarugenge, abandi 9 bazavanwa ku bitaro bya Remera Rukoma, abandi 19 basigara twajyana ku kigo nderabuzima kiri aho hafi cya Kamonyi. Aba ku kigo nderabuzima bose batashye, abo ku bitaro mu bantu 9 dusigaranye abantu 4 ubona ko rwose ntabwo ari ibintu bikabije, ntabwo bakomeretse cyane, ni amahirwe yabaye adasanzwe. Nabi Kigali twavuganye na Nyarugenge nabo bameze neza, ubona ko ari amahirwe yabaye rwose buryo ntabwo batakaje ubuzima. Bamwe batashye, abandi baracyari mu bitaro. Abakiri mu bitaro ibibazo bafite ni ibihe? Abakirimo urebye ni uko dukora observation kubareba kureba ko bameze ko ntabwo barembye, wenda nawe ejo bazataha. Abenshi ni ibisebe, turakorera ubuvuzi busanzwe, nabo ni bake, urumva ko asigaye mu 4 nabo bazataha ejo. Rwose ntabwo ari ibintu, ntabwo bakomeretse bikabije cyane. Kubera iki hari abazanywe hano i Kigali muri ibyo bitaro bya Nyarugenge waruvuze? Yego, ni ko SAMI niko nabivuze mbere, SAMI yaje kudutabara kugira ngo dukore ubuvuzi bwihuse. Twagereje kureba abajya kuremba gato tubajyana i Kigali, ariko kugira ngo nabwo ubutabazi bwihute bamwe bajya no ku bitaro bya Remera Rukoma, abandi bajya i Kigali. SAMI waruvuze ni ukuvuga iki? SAMI ni ikigo cy'igihugu gishinzwe imbangukiragutabara zitabara abantu mu muhanda, mu mpanuka ziba ahantu hose. Ikigo cy'igihugu cya Minisiteri y'Ubuzima. Harashobora kubyumva kumva ko bazanywe i Kigali aribo babaye cyane kurusha abandi, Dr? Ntabwo babaye cyane ku buryo umuyobozi w'ibitaro tumaze kuvugana mu kanya rwose yarimo arareba basura, ntabwo bivuga ko ari bakomeretse cyane. Gusa wenda ni umwe twakekaga ko nawe bamwije bamusuzumye baravuga ko bitakomeye cyane. Reka tubashimire Dr Jarib Theogene, umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Remera Rukoma mu karere ka Kamonyi. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Myani makuru, mu gihe u Rwanda ruri mu cyumweru cyo kwibuka ku nshuro 28 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, Perezida wa Centrafrica Faustin Archange Touadera yifatanyije n'abanyarwanda ba muri icyo gihugu muri gahunda yo kwibuka. N'umuhango wanitabiriwe n'ingabo na polisi by'u Rwanda bari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye MINUSCA ndetse n'abandi basirikare bahari kubw'amasezerano hagati y'ibihugu byombi. Uyu muhango kandi wanitabiriwe n'abayobozi muri MINUSCA ndetse n'abahagarariye ibihugu byabo muri iki gihugu cya Centrafrica. Ambasaderi w'u Rwanda muri Centrafrica Olivier Kayumba yashimye Perezida Archange Touadera witabiriye uyu muhango kuko ngo ari ikimenyetso kigaragaza umubano mwiza uri hagati y'u Rwanda na Centrafrica. Ni mu gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Centrafrica Madame Sylvie Baipo Temo nawe yashimye imbaraga n'umuhate w'abanyarwanda mu guteza imbere ubumwe n'ubwiyunge ndetse n'uburyo leta y'u Rwanda ikomeje kwimakaza ubuyobozi bwiza n'iterambere.